Slijeva se nove epizodi na kanalu i za današnju epizodu igramo Color Switch, ljudi. Znači da krenemo, ja igram, ja mislim challenge, još ne znam. Ovo je baš zanimljiva igrica i morate je snimiti, sam se napišite Color Switch. Opa, kako igram baš ovo. Ja sad idem namestiti challenge, jer to najviše volim. Evo ga. Bam. Fuck. Ugledam. Ajde. Ma to mačko moja. Opa. Koji sam ja, ljudi? Noob. Noobčina žestoka. Oh, fuck. Opa. What? Znači, ljudi, ja se u ovoj igrici još popravljam. Jesi vidio ovo? Pa je ovo moguće. Lepte je. Možeš bez ono. Hop. Ljudi, hvala vam za fucking 20 pretplatnika. Ubrzo ide neki, brate, specijal, neki challenge, nešto. Znači, bilo šta, pitanja i odgovore nećemo, jer to me nervira. Ljudi, malo sad previše upuštam u igru, ali i ne pričam puno s vama, ali moram. Znači, igra je tako zanimljiva. Znači, danas sam čuo za nju, išli smo drugari iz škole. I moj drugar jedan, Aleksandar Lončar, pozdrav veliki za njega. Znači, Aki, pozdrav za tebe ako gledaš ovaj video. Mi idemo lagano, brate. On kaže, ovdje još igrat Color Switch, ja slušam pesmu. Meni smor. I ono jako pogledam, vidim kakva je tu igrica. Malo sam igrao s Akijem tamo. Na njegovom telefonu, baš ona zanimljiva igrica, ubi Bože, brate. Ali previše, brate, se nerviraš kod nje. Znači, ubi u noge. Hop. Ljudi, bolestan sam. Znači, koliko sam bolestan, to je neverovatno. Znači, neverovatno. Ubi u noge koliko sam bolestan. I posle ovoga, znači, odmah ću staviti da se uploada i Minecraft. Šta je sad ovo? Ne zanima me. Da se uploada Minecraft ću staviti. Jer ono najlakše mi je malo koji survival games da odigramo. Ili neki armor challenge, tak nešto. A što pa ćemo raditi DMD challenge. DMD swords challenge ćemo raditi. Opa. Hop. Kako me nervi. Opa, kako sam ovo sad. Gledaj. Znači, igrica tako natjera na rage, brate. Rage obi 100 puta. A ljudi, pišite u komentari kak je bilo u školi. Mi danas smarali se. Koji obično. Zato sutra uvijate na informatici lagano pičimo Agario. Ja sam i drugi igrali Agario, ali nisam snimao. Opet Aki Lončar i pozdrav za Aleksandra Lončara još jednom. Znači, igrali smo sat i 45 minuta. Možda i više. Mi igrali, brate, bili smo 3 put prvi, ali smo igrali na onom običnom serveru, brate. Timera ima, TVT, onih likova, neki klanovi, NBK, WoW. Znači, likovi ubijaju u noge, ja i Aki napisali ADC. Rođače sabili. Likovi ni znali gdje su. Kaže neki lik, htio nas reportat, ne znam sam kako.
Kao, mi da čitujemo. Jebem ja njemu mamu. Fuck. Hop, hop. Rič. Znači, ljudi, šta ima kod vas? Kako ste? Živim da što ležim ovako sa facecamom, brate, ali lakše je. Vidi ovo kako se ja sad zajebavam. Hop. Fuck you for rage quit. Nu, brate. Nu. Da me ljudi ne vidite. Zato što sam je ugasio svetlo, jebem mu pleme. Ali nema veze. Evo vidite, moj prijatelj piše. Vidite, 1 sat, 56 minuta i 36 sekundi. Color switch. Pozdraviću te. Pause. Znači ljudi, li. Alelelele. Sad mi baš žao što me ne vidite. Kako tako se me na trenutke vidite? Oh, fuck shit. Može sad bolje. Ovako vam. Rage. Ljudi moji. Nije dobro. Nije dobro. Da mi kad će ovo preći. Nikad, bukvalno nikad. Idem probat nešto drugo. Evo, race. Ovo uopšte nisam igrao. What the fuck, što ovi dole radi? Ja sam drugi, a? Prvi. Opa. Pause. Ne! Fuck yeah, prešao sam. Fuck yeah. Opa. Race 2. To. Opa. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svideo, ostavite like, share, komentar i subscribe. Tako i ljudi, pozdrav!